tunalomba kaje avenue de la Presse en général na wa ville ya Bukavu en particulier parce que balabala haitumikishwe na bakaji avenue de la Presse tu, bien qu'il y a wahusika direct. Tunalomba michango kila mmoja, nasema kujina wakaji avenue de la Presse, lakini mimi niko chef d'avenue wa de la Presse 3, lakini balabala yenyewe tukishwa na bakaji wa ville ya Bukavu. Nasema avenue de la Presse au sio, tuko avenue moja na balabala moja ndio na traverser hii avenue yetu. Basi sie bote wakaji avenue de la Presse tujikaze, mwenyewe na uwezo yake mchango yake aweze kuidisponibiliser aifikishe kwangu ili tuweze affecter tuikanalize pour des fins utiles kwa madepense yenye iko inafanyikwa na yenye ilifanyikwa. Inaomba tulipe madeni, inaomba tuangalie gisi ya kutengeneza pakote ili kuweze kuwe na image ya balabala inapita mu ville. Ça traverse notre avenue, c'est vrai, mais c'est toute la population de la ville de Bukavu qui emprunte. Tulipata msaada wa commune ya Ibanda iliweza kutudote na hiyo makilalo tunatia hapo madalete, tunaenda madalete mu Kifaransa, wanaita kilalo mu Kiswahili ama pont mu français. Tulikuwa tunaomba wakaji wote wajikaze wa appuyer hii action ya commune ya Ibanda kupitia waongozi wa animateur wa commune, le bourgmestre, le chef de quartier, le chef d'avenue kwenye bilalo bilitengenezewaka pour un projet ya kule, ila ni masacrifice tu ili waweze kutulibere ima bilalo iweze kufika hapa kufikisha. Ce sont des dépenses qu'on nous a dotées. Le terme doté, c'est ce qu'on a reçu sans avoir dépensé. Mais pour le parvenir pour y endroit, on a été obligé d'engager des dépenses. Il y a un camion, yenye leta ya kwanza, camion ya pili yenye na leta kingine, kinatosha ngambo ingine kwa prison. Il faut tulipe hapa wote wanala hapa mabunga, wanasaidia kutuongoza kutia mgari, tulibatosha kufasi yao, tukabaleta kwa nyumba yetu na kwa kaji ya mwavini yetu. Na naomba tufanye madepense, kumbe kila mtu ajikaze, alete mchango wake aniite, niipokee, tuangalie kisi ya kuziaffecter, kuzikanaliser pour des fins utiles kwa wenye wanahusika. Asante. Tuko samedi le 7, kwa salongo ya leo ilikuwa ya kufungula mabalabala zote zilikuwa zinafungiwa manjia zote. Fursa hii tumepata ya kuweza kutengeneza barabara na itakuwa utilisable, exploitable d'ici 1 ou 2 semaines. Gari zitapita hapa bila shida. Kumbe tunaomba kila mtu amoe mwema ajikaze hata mchango yake ili tuweze kuprire masharge fulani gari ba manutentionnaire na ba mason wiko na jenga. Hii mabiuma ni yenyewe tulipewa na mkaji mmoja ndio viko pale, lakini sima inaomba iuziwe, mchanga iuziwa, gravier tuko nayo, on a été doté de gravier kwa kaji avenue. Mais tujikaze tufanye yenyewe inawezekana ili hizi charges zikuwe couvert na kazi iendelee bien. Mais tunaomba mchanga iendelee juu barabara yote inaomba ikuwe bétonné. C'est une route qui est empruntée par plusieurs conducteurs par engins en ville ya Bukavu, wanapitia hapa kwa raccourci juu kwa accéder au centre de ville. Wanatokea niveau ya route d'Uvira kote Kishibisha, ngambo ya Ngandano stress inajulikana sana huku. Pande route d'Uvira premier inapanda mu avenue de la Presse, inapanda paka avenue Kindu kupitia mu avenue de la Presse. Njo balabala monte ya Hotel Tanganyika hii tuza betone na ile kilalo ya kidogo pale kwenye mwanamke anashuka iko anapita, njo yenye tulitia juu kukomble le vide, sababu pale ya moto ziko tumukia pale sana na watu wanalumia. Na tukiangalia ngambo nyingine kushuka rue d'Uvira, hii virage ni tronçon yenye inakuwa sollicité sana par des engins. Ba conducteurs ya magari, moto, camion, bote wanapita hapa ila mara. Alors on s'est dit que pour faciliter la circulation sur cette axe, qui est aussi un raccourci qui sert aux conducteurs de quitter l'industriel pour se rendre sur l'avenue Kindu, de passer sans difficulté. On s'est dit de voir comment réhabiliter ce pont. Ce pont est là en bas, au niveau de la route d'Uvira, au niveau de Ngandano Stress. Il y a un pont qu'on est en train de construire là-bas. Njo hapa kwenye biko na couler béton juste après kwa tuliinstaller makilalo. Tunafanyia betonage kumwanzo na kumwisho ili ziweze kupata resistance wakati inasibiri pression ya vitesse ya gari isiweze kutingizika na kuanguka ndani. Njo kwa hiyo tunatengeneza hayo, tunatia beton gauche et droite njo kuangalia gisi itaweza kukaza, kisha tunangoa kisha kauka tuweze tufungulia magari ziweze kupita hapa bila shida, sorte que population ya ville ya Bukavu na ba usagers routiers bote baweze kucirculer hapa sans
difficulté. Basi ni kazi ya kuapuye. Tunaomba wakuu viongozi wote wazidi kutusindikiza na kutusaidia kwa hii kazi tuko tunafanya hapa ya maendeleo. Baamboate le pas commune ya Ibanda, baamboate le pas mairie ya Bukavu, baamboate le pas gouvernorat. Ndio kwa ya kusaidia hii avenue de la Presse iweze kupata barabara ya mzuri na kwenye watu wote wataweza kutembea. Tusahau kusema kama avenue de la Presse ni axe yenye iko charniere ya 3 villes ya Bukavu, 3 communes ya ville ya Bukavu. Ukitaka kwenda Bagira, ukitaka kwenda Kadutu, ukitaka kuingia mu ville ya Bukavu, mu commune ya Ibanda, faut passer par l'avenue de la Presse. Na hii barabara iko très sollicité, comprenez que barabara iko très sollicité par tous les agents routiers, na ndio kwa maana inaomba kusupport hii kazi ya maendeleo iko inafanyika hapa ili hii barabara iweze kuretrouver image ya barabara yenyewe kabisa mu ville ya Bukavu.